Panai, the moon. Yang bukan birit soyong. Wah, Ha? dia pelak. Dia guna parok-parok sisi yang kedua hari ni ke juice cooking session ke bak way. Bak mentak sengi ngan shat ngan peni kum lu kom shat ke dok senyang ni yong ke pasuk ba. Bak ni di sibam hiye ke di local khasi dish ke sibam ki khasi na duk bandai. Mo sampai ke ni ke di pasuk ba bat sa try ru ban shat ni ke ni ka recipe jong amo. Dia perlu ke badang kam ni ke ni ke di dok senyang ba dok hot ke di sekilo bang thiet. Neyong bala ada sedih adung piat bala adung sok maret baka melu baka umpanyang tangkom ta ban shat dok senyang neyong mo mde ban ice ing mde ban iron sun mde ban ai set tangkom ne ka ban kong du perlo ka de ban the umpanyang sa anta thi ka dok ka 10 kilo ai ko umpanyang perlo phap thap piat choma pret ka deng mari asit ai nó sa này giống mà ai được ba khỏi này thì học có phải kim tôi xong đến ấy thì thắp nó đỏ sáng màเป็นชอบฮะกิ่งฮะhọc có là tham cái điều này làm đẹp cả kiến cả shop hàng này cả đỏ có cái đỏ bộ điều này giống anak samarit mele dah anak samarit mah anak samarit đẹp này bắt thể cảnh mah tê đã đẹp ai samarit sẽ thể mah tăng ban tập cái đỏ này ai khut thì apa lah theo nak nam kemudian perlap pilih ni pi no kamulu ru ni kan shorts nan ni mah ana mulu ni long dah 4 jam buat theo mesti sin perengat mau long mah di video bersupu away ba kene ba ka cooking session jonga kamdei bang shoe bang nang ban chat ring kwa pen isa pathai ba karkom chat ki jingta si ki de ganir kom Kelapan pen lagi wegi senam kita re kini kita belum pure belum genuine belum indigenous belum local di nanti tak kata pengakuan peni tinggi wegi bamnang ki beriu ki bamnang ki bam moh ki ba duna ni kalian set tekin pet jonga tekan tan sup bakawel gitu bahasa marway sabab bapuli sempet YouTube tak pakai mobile right kin i kan ni te kin sup ni long kalau kita main important thing kadek ba man pen i sepat hai nomor ba ka Chinese intercontinental bagi we dish Indian egg latip bun ha YouTube re kani ha kum shat khasi pat kaduna ni te apa pen i ya kan ni te takum tahi kani ko kabani kong ka jam rangan te kadok ru kapat jam ha tak jam tambah kapat jam ha dengan ai syuk mah baar tangan di baar sim mo ka long hi kadok hai sang tu arsin tanam kan ni dah karangat ni ko mi phanyang mo ka long mah mentam dan isu udah tang phanyang bo dosnya ko ngla ngat kadok ka jam kan ni ke ka baar arsin ni ka long ni pelip mama di polok kan ni ka dok senang ni yong tu kan ni dah
นี่เราบางผมว่าช่วงไหนมันแน่พี่ di pelok kedai kumtu kom shet kedok senyang neyong subha pa kedai kom kumju hi ban shet da pi kwa shet kedok siang neyong di tang tahi da pi sutenat pa da pi itenat kom shet jonga hi gidi kasi dish local dish indigenous dish besit ba mangi kasi subhas ban share lang but sa subscribe sa like lang but sa itu lang sini but da piset lu subha da comment na ni da tag yang aro mo publish buong is kendo pat ha juice cooking session ka ba ka a but sa tiaso mo good night